panamnama. Nunam nama madinakon kasapulan siya kon tay lipatan. Laglag ipem awan tinagkurangak ken nagpasulat. Tatuy ayat nga inpariknak katawan umata. Ngan tingin subad mo dasaem ken limdo pusok ti sinugata. Apkes ken panaas tinaklinakam ken kaaman ang alilaw. Unaragsak ka, di ta sidong na palubusan ka nga ro. Nganudong tempo, aldong nga agbabawi ka, pamagawan ko diyak may panamna.